Hello, so pite ho na pon chawin thusim tha ngai ki din ka hin lem ki do ve tu ni in themgao Elisha in Syria mite analung se le an khoto dan thusim khat anangai ki ro hite he che phat lai hin Syria Lengpan Israel te do nan gal a hin bol ki nin chole ase pai te to a ki hu hli uvin nga mun asim uvin Israel te chu achang thi taw ve Syria ten achan li u chu themgao Elisha pathena ko na het na anei ji chun Elisha Israel lengpa aga hil cha in chukum Syria ten acha naw mun chu nailu da din asepi tan a hele Israel lengpan jong chukoma sengte a helin thu ape paijin akiking tawe hitabonga hi thil anasu jia Elisha lengpa asepi jile Israel ten gal zona al nei jiu a hi hitia gu thima thil agon ji ho alo thin thelo je in Syria lengpa alung hi mo le jing tan hi chun awai pote aku khomin ila uwa koi pen hi Israel te langa pang na hi uwam tin adang tai aji chu Syria lengpan gu thema athilgon cho se hi Israel ten an he ji ji uwa galzo na hi an nei ji lo hi Syria lengpan asipai te hi tia do phana chun he chun asipai te la mi kha chu hi tin a hin se je lengpa koi macha Israel langa ka pang pui wo kapu lengpa ama wang nang ma nazal khun indan sunga na sei thu zo se hi Israel te la cheng themgao pa Elisha chun Israel lengpa za a sei pi ji a hi ati he chun lengpan Elisha chu ga holun hoiza ham kamat ding a hi tin Elisha na hol din mi asol tai ami sor hon Elisha do thana a he do pha rovin lengpa a sei pi ule Syria lengpan sipai tampi sakol te tampi chole kang talai tampi gejin dothana asolin zanin sepe ho dothan khupi ahlungun choin khupi chu kim su tawe jingka mata Elisha so pa ahung tho a in polama ahung po dole Syria sepai ten sakol tel kang talai ho mangcha a khupi na cha jingu amudo tan hechun Elisha he nga akile ki loijin kichata in apu ko ma akicha I hitawe kapu iti diu hitam ati ahin Elisha aso pa za kichahi in ama hopan pi sangin hopan pi atam joitin asijin choin pakai henga atawin wo pakai kaso pa hi mit ha sa invet sa temin ati hichun pakai jin Elisha tawna asangin Elisha aso pan thanglam aga velle Elisha na thangkim vel zo se me ko wa lengjeng sakol tele kang tarai dim se amu e hiche zo chun Syria mi ten a hindal su pharovin Elisha pakai henga atawin aseitai wo pakai hichi Syria mi te hi amiru chot sa tan tia atawle pakai jin Elisha tawna asangin Syria mi te chu aminu ochot sa gamtai hechun Elisha Syria mi te sepai hoza lampi na hi tawe nasar godu khupi chu hiji hi ahipoi nei juijun na holu khupi achun pui uvinge atin Samaria khupi a poiluta Elisha le Syria mi te sepai ho Samaria khupi alulutun Elisha pakai heng ataw kinin pakai aminu ha sa invet sa timin atile pakai jin Elisha tauna asangin mi ho chu kho amu sa tan ahile Samaria khupi sunga umuchu ahedo tawe hichun Israel lengpan Syria mi ho amudo pha chun Elisha za hichi ho hi katha dingham kapu tin lengpa in Elisha chu adonge hichun Elisha ama ho hi na thalo ding hi aji chu nangman chamjam him ha le thalpi kap thim su changa na kai ji ho chu na that ngai poi ama wang ne ding don ding pen lang awa tingule aleng pau henga solkit tan ati Elisha seibang bangin Israel lengpan Syria mite sepai ho chu Golvah lopi ta abol pin ane owa adon kham se pharovin Syria lengpa henga asolkit tan hi hiche apar hin Syria ten Israel gamsunga gal ahin bolkit tapowin hi hichi thusim iseilo naule athusimin adoi ho I he them theina divin Bible chang phawek anavekin ohite Matthew bunga chang som lili akuna som lilanga chule luk bungup chang som ni lesigi akuna som thumle gup sanga ki muchun na hing na kom ngai lun lang chule namel mateo hot bolun tia ki sei chu na jatawe a hi wangin ke man nang ho cha ka sei hi namel mate ngai lu win chule nabor se te divin tau pe un chutile wana na pau cha te hi te junate aji chu aman bigilo le mi pha chunga ke bangin nisa asa sa gelin
midi le midi lo chunga go aju sa ge le Ephesus bungli changsom thamle ni nang ho khala khat ke happy to cheun lungne mun pathening Krista sungila nangai dam bangun ke ngai dam win chole prowa bung som ni langa changsom ni le khat le som ni le ni akimu chu namel mateu chu agil akil le ane ading changla pen chole adang acha a hi jong le adon ding ti pen changsom ni le ni chuti le azum lo na me ka bang ding chole pakai jina to mana pe te ding a hi e ho jong in sung society le nam sunga khanin khat chunga ato hel abol hil umji ho chu iki ngai dam to uwa melma banga ikibol to lo diu hi apha le pathen thu to ki to a hi